Ali sam dobila upute da ne smijem biti previše ekstravagantna i da se ne smijem na neki način preći gospođu Jovanku u nekakvom svojem protokolarnom dijelu, tako da sam ja uzela jedan vrlo jednostavan, doduše dizajnerski, vrlo jednostavan način. I onda je u momentu pogledao prste i kaže, jeste vi udati? Ja kažem, ne, nisam udata. I onda mi je drugi, nakon nekog vremena, za par dana poklonio taj prsten i rekao je, ja bih volio da imate nešto što ćete uvijek sa sobom nositi. I ja sam naravno, prvo sam ga metla na lančić, nisam se htjela s njim pojaviti u prostoru, međutim poslije sam ga, onda je on pitao gdje je prsten jedan dan, ja kažem pa nosim ga tu na lančiću, kad ste rekli da hoćete da imam uvijek u sebi, on je rekao pa stavite ga na ruku, nema nikakvog problema, ja sam ga stavila u tom momentu na ruku. Mislim da je to Jovanka to primijetila, malo se trgnula, ne znam jer ona bila ljubomorana ili ona na voz, vlak, šta je bilo, šta nije bilo, ja ne znam zapravo, ja nisam puno o tome niti razmišljala. I došlo do Hrvatskog proljeća, ja sam bio apsolutno sa strani Haramije, Tripala i Savke i tu sam se angažirao u amandmanima na Ustav da se u smislu konfederativnom uredi država. Činjenica je da su Hrvati insistirali na toj svojoj nacionalnoj poziciji, ali ja nikod koga od tih predstavnika u to vreme nisam čula ideju o izlasku iz Jugoslavije. Opredjeljenje za ovaj demokratski kurs razvoja koji je poslije Rankovića bio na dnevnom redu. I tu je naše vodstvo partijsko, Savka i Miko, bili ipak dominantni. Međutim, u toj dominaciji prilijepio mi se jedan teroristički nacionalizam pod firmom studenata, koji je onemogućio taj kurs demokratskog raspleta i demokratskog daljeg napredovanja. Tako da je taj kurs koji je Čičak i Budiša provlačili je doveden u pitanje njihovim nastupom. Tu imate izjave sada već i Veselice, imate izjave tih koji potvrđuju. Kaže, zašto da mi slušamo Miku Tripalu kad mi možemo doći do boljeg vodstva Hrvatske, To je bilo točno upereno protiv tadašnjeg vodstva. Mene je Savka za vrijeme studentskog štrajka pozvala me u hotel Marsonija u Slavonskom Brodu, mene, Matu Novačića, i ona je rekla da bi bilo dobro poslati studentima poruku da su oni svoj dio posla obavili, sad se trebaju vratiti natrag u svoje učionice, polagati svoje ispite.
Ona je rekla da je nezgodno da ona bilo što govori njima, jer će onda ispast da ona upravlja s njima. I zvali smo Marka Veselicu. I njemu smo rekli koje su poruke Savkine, jer ako se ne zaustavi ovaj studentski protest, doće do represije i ne zna se gdje će to stati. Marko je smatrao da ako ovo vodstvo, tadašnje vodstvo padne, da će doći još kroatičnije, još demokratičnije. Međutim, to se svakako nije dogodilo. Mi smo Titu to otvoreno govorili. Mi smo govorili da smatramo da je taj sukob greška za 100 godina unapred, da se mora naći neka formula ne zaokretom unazad, nego nekakvim sporazumom koji bi slabio te ekstremne, ultranacionalističke snage i u jednoj i u drugoj državi. Tito je podržavao Hrvatsku u prvo vrijeme, apsolutno. A onda je vidio da je on u opasnosti i onda se je povukao. Ali on je bio zapravo, kada je bio u Zagrebu, rekao da on ne vidi nacionalizma nigdje. Dok putovala sam natrag u Zagreb, bila sam upozorena da puno ne pričam, da sam sad vidjela osobni život i tako u njegovoj kući i da puno ne govorim o tome. Da, oni su za 2 dana, 3 dana došli u Zagreb, ja to naravno nisam znala. I oni prolazili su gradom, ja sam se u tom momentu našla na trgu maršala Tita, od kazališta sam se našla i bile su kolone ljudi koji su ga pozdravljali dok je on prolazio, a jedno 50 metara, nema ni 50 metara dalje, je bila jedna djevojčica, se sjećam, ja to nisam ni vidjela onda. I auto se tu zaustavio, to je očito bilo planirano, ona je dala Titu cvijeće i ja se probijem kroz tu gomilu. Pa mislim da je bilo 20 metara od njih i vidim, spazim Mane, vikne Mane i on pruži ruku da me uhvati, ja sam potrčala međutim kolona i krenula. Bilo mi je užasno žao što zapravo više nikad nisam mogla doći do njega. Mi smo se, ne mogu reći, družili, ja smo proveli jedan za mene prekrasan period, ali više mi je pristup na neki način bio ograničen. Ja dođem kod Savke. Prvo, Savka, što ću ja raditi? Savka kaže, znaš, Stavko, veli ona, ti ne spadaš u naš set. U potrebi taj izraz, naš set. Kako to kažeš, šta ti je to? Pa kaže, ti ne stojiš na našoj strani. Na čijoj to strani? Pa kaže, hrvatske slobode, hrvatske nezavisnosti, ona veli. Ja kažem, Savka, slušaj, ja ne spadam u tvoj set. Da znaš. Ja kažem, Savka, pa ja ne mogu tako da otiđemo u zaboravu. Moramo nečeg živiti. Pa ona kaže, a mogo bi ti, kaže, u Vrhovni sud. Ja u Vrhovni sud. Ja nemam pojma o pravu. Kak je to? Mogo bi ti u... Rekao, ja u penziju neću. I tako razgovor završio. Dopustili su da budu rđavo potpomognuti od proustaških, ekstremističkih elemenata koji su samo kompromitovali taj osnovni zahtjev i podmetnuli su da budu onako od Karađorđevski osuđeni i poslije toga izgubili Titovo povjerenje, jer svi su mogli da egzistiraju dok nisu doveli u pitanje Jugoslaviju i njega lično. Maspok je doveo u pitanju i njega ličnost. Vikalo se Mika Savka, a ne Tito partije. Čuvena sjednica u Karađorđevu počela je u 9 sati ujutru i trajala je cijel dan, cijelu noć ujutru do 6 sati ujutro. Negdje oko 3 sata po ponoć bila je pauza. Izađe su iz sale velike, napred, Savka, Tipalo i Šibl, sjednicu je jedan trosjet u salonu. Savka se opružila, kaže, sad smo gotovi. Znači, da su slomljeni. U tome Pero, Pirker, prilazi k meni i sad ja njega pitam, dobro, reci ti meni, Pero, rekao, šta je to bilo, kakva to, zašto, do čega to tako došlo? Kaže, znaš što, Mane, kaže, prvo je propaganda, kaže,
Beogradska to preuvila čala. A drugo, kaže, mi smo se bavili sa privrednim problemima, kaže, u Republici, kaže, mi smo pridavali neki značaj ovim pojavama, kaže, koje se pojavile. Pa ja mi kaže, Pero, nije to bilo pojava, nek to su bilo masovni, kaže, pokreti, masovne, po Slavoniji iše zastave, kolona su, kaže, šibale, kaže, pjevale se ustaške pjesme na trgu, kaže, sve vrijeme smo mi pratili, Jovanka, na primjer, kaže, mane, ajmo, ovo, kaže, 41. Nije drugarica Jovanka. Prvo, kaže, ovdje je drug pito, kaže, i s armijom i policijom, kaže, tvrši smo mi, kaže, od svih mogućih, kaže, protivnika. Budite bez brige, rekao. Sve će to bit će slomljeno, tako je bilo. Kada je Tito u Hrvatskoj rekao Koči posle naskoka, ja sam razmišljao da li da upotrebim vojsku. Koče je rekao, ali ja sam od tebe očekivao državničko, a ne vojničko rešenje. Znači, ta generacija je bila ravnopravna, mogla je da kaže. Ali znate šta, to su ljudi koji su prošli Sutjesku, koji su prošli taj užasni rat. I to su neki dublji obziri. Zahvaljujući dragi Harami i Savki Dapčević, koji su me znali, i kad je počelo Hrvatsko proljeće, Drago me nazvao, rekao ti u sud, i to 71. Druge sam bio, 73. sam otišao iz suda jer nisam htio suditi ljude i strpati ih u zatvore, kao šta. I sad je bilo pitanje da li je u zatvor ili ne. Ja. I Milutin Baltić je radio na tome da, već su pripremili bili, ne znam, u Požegi, ne znam gdje je bilo taj zatvor, lijepo su uredili. Ali je, kako je Tito imao veliki, kako bih rekao, međunarodni ugled. A međunarodni ugled je dobio radi toga što je Jugoslavija krenula jednim drugim putem. A prihvatiti sada te i takve znači se vratiti natrag u tu jugoslavensku politiku koju svjetska javna politička javnost ne prihvata. I to je nas spasilo. Da nismo išli u zatvor. Ja mislim da je bilo dovoljno da mi snosimo političke konsekvence, a da se bavimo svojim poslovima. Međutim, mi smo izvedeni mnogi na sud, što mislim da je bila apsolutno greška, ali kad se jednom ide u obračune, onda se gubi kontrola. Moram reći da nijednom nisam čuo da je policija bilo kojeg političkog maltretirala. Ja nisam nikada koristila moje poznanstvo s njim prije da nešto, nikada, apsolutno, to nije u mojoj naravi. Ali došla sam u jednu situaciju, jednu ružne igre. To znači da je moj muž pripadao pokretu Savke Dapčević. I telefonirala sam tamo njegovom sekretaru, mislim da je Vilfan bio onda, i rekla sam, ja bih želila da me primi drug Tito i molim vas dajte me najavite. A on je počeo petljati, pa znate, drug predsjednik je tako zauzet, pa on ovo, pa on ono. A ja njemu kažem, znate šta, vi mene prijavite, a on će odlučiti. A on veli, a jel vi njega znate od prije? Ja velim, o da, i vrlo dobro. Dobro, drugarice. On me nije znao ko sam, jel? I odmah drugi dan sam ja dobila da dođem. I ja sam zakasnila, jer nisam znala da je on prešao iz one, u onaj dvor, znate, pa sam naprosto zakasnila i zaustavila jedan auto i rekla daj me prevezi jer sam zakasnila. I dođem ja tamo, on veli meni šta je Vanda, zakašnjavaš, ne? Ja velim pa slušaj, nisam znala da si se preselio i tako. I dobro, ajde sjedi, šta je bilo? Tako je ljudski reagirao, normalno, shvatio je odmah situaciju. I rekao je, pa šta predlažeš, kako da to riješimo? Možemo ovako, možemo onako. Ja velim, nemoj ovako, to neće biti dobro, jer će ljudi povjerovati krivo. Nego, daj riješi ovako. I riješio je ovako.
na Karađorđevu kad je bila skinuta vaša Savka, je u stvari su bila skinuta i sva liberalna rukovodstva po cijeloj Jugoslaviji. Tada je bio i naš Kaučić skinut, tada i Latinka i Nikezić, a i Crvenkovski. Tako da je ta nova generacija liberalnih, mladih, doista komunista, ali liberalnih političara koji su bili i stručno vrlo dobro obrazovani. Ona je tada nestala. A umjesto njih su došli sikofanti. Su došli ljudi bez kičme, samo takozvani yes man. U 1972. godine Tito na aerodromu svi. Sada, 2. ili 3. dana mi treba da letimo u Dubrovnik. Jer Princess Margaret, sestra njezina, bila u Dubrovniku. Njezin stric, Eduard, sa Simpsonicom, bio u Dubrovniku. Ona hoće Dubrovnik da vidi. Nju zanima Dubrovnik više nego sve druge republike. Ali, javi meteorološka stanica da je meteorologija, da je velika bura u Dubrovniku. I Tito zabrani let u Dubrovnik. I onda smo promijenili da idemo u Titograd. Ali putem, već kad smo bili nad Titogradom i gledamo crveni tepih, kraljici kaže general da je promjena, da se može letiti u Dubrovnik. Kažu, ajmo u Dubrovnik. Ja skočim i rekao, vaše veličanstvo. Pa to je nemoguće, tamo je republika, doček je tamo. Ona kaže, pa mi možemo doći popodne. Ja kažem, nemojte tako, rekao, ne, ja hoću u Dubrovnik. To je već bilo oko 11 sati. U Dubrovniku je Perišin već otišao u Zagreb. UDBA otišla je. Milicioneri koji su dovedeni u Dubrovnik otišli su. Ostaje samo mjesni dubrovački panduri. Nema nikoga. Ja se okrenem i princ Pol se okrene, vidimo autobus. Princ se, idemo autobusom u Dubrovnik. Pa ko će voziti? Ja, veli princ Pol. Ja kažem, slušajte, možete sve biti, možete biti 3 puta kralj, ako treba. Ali to ja neću dozvoliti. Ja ću ishoditi da neki auto dođe ipak iz Dubrovnika, jer šta bi svjetska štampa pisala da je strpao Tito kraljicu autobus, idemo mi sad na Zidine. Kad smo išli iz Zidina, opet svjetlina na Ja onda zabnom se za kraljicu i ja ovako rašim ruke pred njom, kao da ja hoću da zaštitim. Kad nisam tog časa dobio infarkt, neću nikada dobiti infarkt u životu. I ona prođe kroz špalijer, da su turisti i Dubrovčani tako disciplinirano se ponašali kao da je milicioner do milicionera. Popodne mi dolazimo toga dana u Crnu Goru, niko osim Tempa Vukmanovića neće sa mnom da razgovara. Jer godina je opasna, 72. još je to sve kipi, od posljedica, da sam ja iz propagandnih razloga da bi promaknuo hrvatski turizam, da sam ja skrenuo avion u Dubrovnik. I to je kružna priča, i kod Tita isto tako. U Zagrebu nas dočeka na kolodvoru 100.000 ljudi. Nevjerojatno nešto. Putem po Zrijevcu, ne znam koliko hiljada ljudi. U Ilici ne možeš proći. Stoji špalir zvaničnika na ispraćaju kraljice Elizavete II. Avion se poleće,
red je uvek da se ostane na mestu dok avion ne poleti, jel? Dok je otišao u vazduh, jel? I tada, na iznenađenje celog ovog špalira jugoslavenskih rukovodilaca, koji svi znaju da sam ja gotov i da sam otišao i da sam podneo ostavku, Tito kaže: Tepavac, ajde sa mnom u avion. Tu stoji njegova karavela koja ide za Brione. Tako krećemo prema tom avionu, predsjednik Republike, njegova supruga i pudlice. I ministar spoljnih poslova u ostavci. On kuva kafu, on poslužuje viski i sve sedimo sami. I onda počinje razgovor o tome zašto ideš. Nije ugodno da u jednom mahu odu 3 ministra spoljnih poslova, jedan za drugim, i to sva trojica Srbi. Zato je, ja mislim, on rekao: nemoj da ideš, molim te, ne treba da odlazite svi zajedno. Zašto me svi ostavljate? Pa kažem, vi se odričate onih kojima više ne treba ima. Pamtim jedan puta kad sam došao iz Zagreba u Beograd, pa mi je njegov tajnik rekao: čuj, ne znam šta će biti, stari je jako ljut na tebe. Sam pitao šta je, kaže: ne znam, ali vidim da je ljut. Sam otišao u njegov radni kabinet, mrak je bio skroz, samo je stolna lampa gorila. Došao sam i rekao sam: zdravo tata. Nije bilo odgovora dok nije završio čitanje nečega, podigao je glavu, rekao je: zdravo, sjedni. Sjeo sam, još jedno 15 minuta je radio. Kad je završio, zaklopio je mapu i rekao: znaš li ti da ja imam problema s tobom? Tog momenta ne znam šta mi je bilo, ja sam odgovorio: vjerujem ti, ali vjerujte mi da ja imam više problema s tobom nego ti sa mnom. Pogledao me, rekao: ajmo na večeru. Nikad nisam saznao šta je bio taj problem oko kojeg se dešavalo, ali vjerovatno je pretpostavio on da ja mogu imati, ne bih rekao neprilike, ali svako malo nešto se događalo, tako da bilo je ljudi koji su željeli pokazati kako su nezavisni, tako da su se na meni iskaljivali, ali čovjek se navikne na to. Bili su razni bezobrazluci, tako recimo demonstrativni, kao što je da mi udare pečat cenzurisano na poštu, tako recimo, samo što nije na račun za struju. Ali neko me zvao na prijem, ne znam kako, ono što je otvoren koverat, jel? Ali udaren pečat i potpisan, to da se pokaže: izvini gospodine, ti si pod nadzorom. Posle sam kad je bila jedna promjena u stanu, našao 4 uređaja za prisluškivanje Made in USA, najnovijeg tipa, koje ne zavise od napajanja struje, može struje da prestane da nema u kući, ali to radi svoje. Nisam siguran da je sve nađeno, pošto je prethodno bila provela u mom stanu ovde, koja je očigledno bila policijska, kad su sve to i namestili i tako dalje. Dobro, ali to sve mene nije neko, da tako kažem, maltretirao javno. Nije ni Marka. 74. godine, to je bila konferencija na Ohridu. Kad je bila konferencija pri kraju, nas nekoliko došlo na ideju da bi bilo korisno za Jugoslaviju da Tito primi delegaciju Međunarodnog PN kluba koji se zalaže za slobode i tako dalje. I odveli nas u Karađorđevo. I Tito je došao. I onda je jedan od nas, mislim baš Tome Mirovski, pošto je bio on glavni organizator na Ohridu, predstavio ko je ko. Rekao je, ko je Čoša, rekao. Ja sam baš sedjela ovako preko puta Tita i tako, on se nasmeja u meni, kaže: znam je, a Engelbert zna da Tito zna nemački, pa je on počeo razgovor, pa kaže: mi se zalažemo za prava čovjeka, za slobodu stvaranja, za slobodu umetnika i tako, ali ima uvijek problema, znate, tako uvijek se nađe neka nepravda, pa mi pokušavamo da ispravimo, vrlo on to tako nežno, i to ništa, samo slično. Kaže onda direktno: znate da ima i u vašoj zemlji problema. Tito ovako malo se trgne, kaže: zar? On kaže:
Pa da, on kaže, pa Vlado Gotovac. On kaže, Gotovac? Onaj stvarac, muzičar. Ne, to je pesnik, kaže Bela. To je pesnik. On je, kaže, jedan odličan pesnik. On je u zatvoru. Nisam znao, kaže, vidjet ću je to. Onda ja sam dodala, kažem, znate šta je tada sam već prešla na vi sa Titom. Nije više bilo to. Naš pen klub ništa nije mogu, pa smo zato zamolili, eto, međunarodni pen klub, da oni nešto učine. On kaže, vidjet ću ja to. Baš im reći ima opet drugi put. I kao da bi namjerno tu zvaničnu situaciju promenio. Kaže, nego znate šta, što da sedimo mi tu, idemo u baštu. Da mi njemu napravimo roštilj. I tu one za jedno 20 minuta, ovi su napravili roštilj tu. I sada sedimo mi tu, uživamo, lepo nam je. I tako počne neki razgovor, pogleda pa kaže, pazi šta je ovo? A ono neka čaša sa nekom zelenkastom tečnošću. To oni hoće da ja pijem, znate. Vi da mi donesete ono što kaže Churchill pije, kaže. To sam naučio. I oni donesu viski. On sipa viski u onaj lek, verujete li to? I popije. I Tito primijeti da taj Jašar Nabi nešto tiho, što sam u Mirovskim priča. Kaže, šta se vi tamo došaptavate, kaže. I Mirovski kaže, znate, kaže, evo gospodin, kaže, Nabi treba da bude već na aerodromu. Mi smo ostali kod njega 5 sati ukupno, mjesto 20 minuta. Daj ti, kaže njima, ove moje đavole na čelo kone, ima da stigne taj avion. I sad, dignite se brzo, kaže on. I krene kolona. 2 motociklista napred, iza njih 2 motociklista, sa strane 2 motociklista, sviraju sirene. Sirene, ono. Brzina, kroz Novi Sad smo prošli sa 160 km na sat. I Bakarić mi piše da je on razgovarao sa upravnikom, on lično razgovarao, da je upravnik otišao kod Gotovca i dao mu onaj formular da će biti pušten na slobodu ako potpiše tamo. A tom formularu piše da on izjavljuje da ću biti lojalni građanin SFRJ, valjda se tako zvala tada. I Gotovac odbije to da potpiše. Mislite, takva glupost. Odbije to da potpiše. I Vlada kaže, ne mogu više ništa da uradim, ali uslovi u zatvoru bit će promenjeni. I Vlado je dobio jednu delegaciju, zvali su ga da dođe na razgovor i rekli su mu ovako, nema ni jednog razloga da vi dalje budete u zatvoru. Napišite samo, ja sam Vlado Gotovac i molim da me se pomiluje. I vi sutra idete van. Vi odlučite. Tražimo samo vaš potpis. Vlado je rekao, kad se vratio s tog razgovora, meni je rekao, gledajte, ja u svom životu imam samo taj potpis. I to vam ne mogu dati. I nije htio potpisati. Čekalo me 4 godine i sad toliko je tamo, znate, bilo u Požarevcu. Ako idete na rad, nemate vremena ni novinu da pročitate. A te godine Jugoslavija potpisala i ratifikovala neku konvenciju o političkim pravima čovjeka, prema kojoj politički zatvorenici nisu obavezni da rade. I ja sam tražio da vidim direktora u Požarevcu i na osnovu te konvencije rekao da ne bih hteo da radim. Međutim, onda su me zatvorili 3 puta po 10 dana, sam išao u ledenu samicu, a onda su me prebacili u Sremsku Mitrovicu gdje više toga nije bilo. Tamo sam se upoznao sa Adem Demačem, 28 godina je bio, nešto malo manje od Mandele ovog. On je pisac prvog romana na albanskom jeziku. Ovi Albanci su bili pravi politički zatvorenici, jer mislim, ako jednog
tamo stave u čeliju za kaznu, da svi ostali prestanu da rade i uglavnom oni su bili pravi, sve ostalo su bili onako brljaci, neko nešto rekao, neko nešto ovo. Nije bilo drugih političkih zatvorenika, oni su bili pravi. Sam vođe Čamoska, mislim, taj Kristijan, kad je lijepo more do Vanke, međutim, bilo to lijepo, nas pali pa za Rovinj. I shvatili tamo su, da su, njih dvoje i ja, niko drugi više. Shvatili moj restoran, prvi popili kafu, natak su radili, oni nam je vođe gosta svoje, i Šučova, i Kraljicu, i Nerova, i sve svoje goste. On je vozio lište od hotela iz Luke Brionske u rezidenciju. On je odvozio i dovođio svoje goste, lično. Ja sam prvi put film imao u toj areni 74. godine, da ja sam bio od sedmorice koji su dobili nagrade. Nakon dodjele nagrada bio zamoljen sa ostalim da siđemo sa pozornice na šljunak ispred. Iz daljine, sa svečane lože, su krenuli Tito, Jovanka. Bila je apsolutna tišina i čuo se kako oni idu po tom šljunku. I to je beskonačno trajalo. Ja sam bio drugi u tom špaliru i Tito je došao do mene i rekao čestitam. I ja sam tu shvatio nešto što me uvijek mučilo na svim fotografijama koje sam gledao u životu Titovim, a to je da velika većina ljudi pred njim su ovako u naklonu. On je bio relativno nizak čovjek i ruku je davo ovdje. Tako da je svaki pokušaj rukovanja s njim bio da vi krećete po tu ruku. I odlazeći po tu ruku, vi ste ušli u naklon. On je rekao čestitam, ja sam rekao hvala i to su moji sabrani razgovori sa Titom. Iza njega je bila Jovanka i ona je prišla, držala je torbicu za koju su uvijek svi tvrdili da je unutra pištolj, bila je viša, imala je veliku punđu i rekla onim vrlo visokim glasom čestitam, jučer smo gledali, jako nam se sviđalo. Tako sam ja saznam da su oni gledali moj film. Njemačka je bila stalno prvi partner bivše Jugoslavije u sferi financijske, ekonomske, tehnološke i kreditne oblasti. 39% cjelokupnih vozila svijetom spadalo na zapad Njemačku. I tog se Tito nije bojao. A stalno je vodio računa da sa Sovjetskim savezom ne idemo predaleko u toj ekonomskoj saradnji, niti čak sa Amerikom. Kako je Schmidt preuzeo vlast, to je bilo 8 dana prije nego što Tito treba doći. I nastala je ovako jedna dilema u Beogradu da li će se poslije ostvariti. I ja sam onda vješto preko već uhodanih kontakta provjeravao i dobio naznaku da Schmidt želi posjetu i to baš upravo Tita kao jedno od najstarijih svjetskih državnika i kao čovjeka koji je upravo van blokova. Uoči dolaska Tita sva štampa Njemačke je na prvim stranicama do najdesnijeg Frankfurter Allgemeine Zeitunga svi su dali veliku počast Titu, kaže. Njemačka doživljava svoje veliko uzbuđenje, sa sutrašnjim danom dolazi posljednji najveći državnik, vojskovođa Drugog svjetskog rata, kaže, i mi moramo da ga pozdravimo kao pobjednika. I on je naravno, kad je došao, on se tako i ponašao. Ja sam imao osjećaj da ima višak tu malo samouvjerenosti. Malo mi je bilo i neugodno, on je apsolutno se ponašao kao da je jučer završio rat i sad je došao pobjednik da
obiđe poraženu zemlju. 74. godine svjetsko prvenstvo u Nemačkoj, fudbala. Dakle, euforija. Televizijski programi su svi posvećeni tome, reklame i tako dalje. Dolazi Tito u zvaničnu posetu. I ja se smejuljim, gde je sad došao, mislim, svjetsko prvenstvo neće uhvatiti nijednu vest. Međutim, on postaje sledećeg dana prva vest na televiziji. U studiju on razgovara sa voditeljima, kaže, pa vi znate nekog sindikalnog lidera, znate nekog političara iz vremena kad se bili Nemački? On govori jedan nemački, sasvim razumljiv, ali jednostav. Kaže, ma ne znam, kaže, te ljude, ali kaže, je li živ, kaže, onaj reditelj, kaže, Geza von Cifra, koji je radio operete. Pa kaže, živ je. Kaže, on radi kod nas u Kammerspielu. Kaže, kako je živ? Kaže, on je bio 5 godina od mene, sad pa kaže, jeste, ima sad već 84 godine. Pa kaže, ja bi s njima volio da razgovaram o tim starim vremenima, te sindikalne borbe i tako dalje. I oni kažu, pa moramo da vidimo. I sutra ili preksutra, u 8 sati, sedi Tito, govori se o policiji nesvrstanih i kroz 15 minuta ulazi Geza von Cifra, taj stari čovjek, i još sa 5 metara razlike, kaže, Broz, otkud ti u Evropi? Pa ti si meni kad smo se posljednji put vidjeli, rekao je da ideš za Ameriku. A on njegu kaže, Geza, ja sam Ameriku napravio kod mene na Brionima. Pozvan si da dođeš i nećeš imati da putuješ preko okeana. I dvojica su sedeli i pravili su show program kao Danny Kaye u ono vreme. Kad se bilo već završetak posjete, onda kaže Schmidt da bi želio da ide u Hamburg, jer to je njegov rodni grad i da bi ga on lično pratio. Kad smo došli u Hamburg, onda je cijeli Hamburg izašao na ulicu. Trubile su sve fabrike, prestale raditi. To je bilo nešto nevjerojatno. I bio je u gradskoj vijećnici ručak, govorio je gradonačelnik. I sad je gradonačelnik rekao, mi se sa ponosom sećamo da ste vi u svoje vreme ovde bili, radili ovde i pitamo se šta bi bilo da ste vi onda ostali ovde. I to je Ivan preveo, a na to je predsjednik uzvratio na nemačkom. Kaže, bio bih najveći kapitalista. Mi nismo čuli tačno šta je rekao, ali to je bila eksplozija smeha i aplauza u sali kad je on to rekao. I onda na jedan put se digne Schmidt i kaže, ja sam hazijatan. Mi nemamo običaj da dajemo velike priznanja, niti da primamo, ali ja moram reći da ću narušiti tu našu tradiciju i da ću reći da je danas Hamburg dobio novi povijesni značaj jer u njemu je danas najmudriji, najveći živi državnik ovog svijeta. Znate, to je bilo nevjerojatno. Opet kažem, meni je to sve izgledalo previše nerealno. Malo me za moment smetalo što ti to nigdje nije ograđivao. On je to primao kao normalnu stvar. Moram da kažem da smo i mi dosta krivi što to samoupravljanje nije išlo cjelovitije i uspješnije. Ja sam mislio da se može jedan sistem organizirati u 30-50 godina. To je nemoguće. Samoupravljanje i njena prednost je u tome da se stvori takva baza materijalna da iz nje proizlazi socijalno pitanje, a ne obratno. Mi smo se istina ugledali u Švedsku, ali smo htjeli ubrzati. I nažalost, htjeli smo prelomiti svijest čovjeka. Jer svijest na materijalnoj bazi se formira. Sobno smo i mi znali da to ne mogu raditi, onda smo mislili da je partija ta koja može pomoći. Međutim, ni ona nije bila usposobljena da to čini. I znam da je i tada i posle polemisao s onima na zapadu koji su kritikovali sistem tvrdeći da nije demokratski. I on poručuje i kaže, bolje bi bilo i njima da dođu kod nas, da odu u naše fabrike, među radnike, pa da vide u čemu je suština prave demokratije.
da li u partijskom nadmetanju koje se smatra savršenom demokratijom, a gdje je ozakonjeno pravo da svaki kapitalista može eksploatisati tuđi rad za svoje lično bogaćenje, ili tamo gdje radnici upravljaju sami sredstvima za proizvodnju. Vlast, da bi na neki način omladinu smirila ili da bi ju imala više pod kontrolom, ona je organizirala radnu službu. Čak je to i Hitler, pored svog Hitler-Jugenda, imao i radnu snagu. Jer kad se omladina angažira, onda ona ne može misliti na nešto drugo, kao što može misliti kad nije radno. Neki danas kažu da je to bilo prisilno, međutim, ja imam iskustva da je uvijek bilo više ljudi u brigadi nego što je moglo biti, a to je 120 omladinaca, od kojih 20 omladinki. I da smo ljude vraćali. Tito je osjetio da je za omladinu, osim radnog uspjeha, veoma korisno približavanje, upoznavanje međunacionalno, da se tu razvije jedna forma drugarstva. Samoupravljanje podrazumeva društvenu demokratiju. Nespojivo je samoupravljanje sa dirigovanjem jedne partije. Jugoslavija se u toku dugo vremena navikla na centralizam, odnosno on je bio, da tako kažem, druga priroda te države. Centralizam je bio i simbol čiji je Tito bio predvodnik, koji nije ni morao da naređuje. Bilo je dovoljno, znalo se šta Tito hoće, šta on želi. A mnogi su računali da učine ono što znaju da će se dopasti i da je potrebno toj partiji i tome Titu. A nije bilo isto ući u partiju 38. i 45. i 48. i 53. Nije bilo isto. To na kraju objašnjava i prirodu te partije. Ona je posle postala masovna partija. I više tu vrstu autoriteta nije imala, ali taj autoritet je iz demagoških ovih ili onih razloga apsolutno bio korišćen i na kraju je bio zloupotrebljavan. Velik broj komunista koji se kretao negdje oko 2,5 miliona pod kraj sistema je bio u Savezu komunista s namjerom da na taj način lakše profitira ili lakše dočepa se nečega. I ti koji nisu sebe zadovoljili, a zainteresirani su bili da nešto postignu ili materijalno ili statusno, su ljudi koji su podrivali Savez komunista. I najveća nedaća tog sistema su bili članovi partije. Jedni su tumačili spremnost za reviziju Ustava kao napuštanje jugoslavijskog centralizma, a drugi su to doživljavali kao Jugoslavija se labavi i razilazi. Rusi su tu drugu stranu, možda su i želeli, tu drugu stranu vrlo dobro fiksirali i došli su onda samouvereno sa jednom velikom ekipom, posle učtivih pozdrava i tamo odmah prelazak na političke teme i Brežnjev je odmah počeo s tim hoće li Jugoslavija da se prepusti antisovjetskim potezima ili će ona da zajedno sa socijalističkim zemljama i tako dalje. Pa je onda razrađivao tu temu, pa je onda govorio tome kako jugoslavenska štampa piše o Sovjetskom savezu nepovoljno, pa onda kako ima u aparaturi i u državnim ustanovama ljudi koji nisu prijatelji Sovjetskog saveza. Da bi onda na kraju uzeo da podigne glas
s jednom lažnom emocijom, kako je sovjetski ljudi su se uvređeni načinom na koji se ono što su oni učinili za Evropu i slobodu jugoslavenskog naroda, da se to sada, pa je pao u vatru, pa se žestio, pa je tresno kutijom cigareta, pa se rasule te cigarete, tako reći, brozu u krilo. Pa nije teo da nastavi dalje razgovor. Imali smo, rekli smo što smo imali. Precijenili su oni, Jugoslavija tada još nije bila tako slaba. Taj ustav konfederalni, on je donet uz veliki otpor njegov, 74. On nije bio za taj tip ustava, on je mislio da to vodi u razbijanje države, a ne u neke slobodnije odnose. Ali moramo priznati da je on praktično inzistirao da se 74. ide sa amandmanima na Jugoslavenski ustav, koji je upravo ostvario sve ono što smo mi prije toga u Hrvatskom proljeću tražili. Tito je insistirao na to da se osigura ravnopravan razvitak svih republika, ali nikad nije inzistirao na pojedinom objektu koji bi se trebao. I čak što više, on se nije ni upitao u unutrašnje odnose republika. Republičke pozicije su bile zapravo više stranačke. Bez obzira što je to bila supstanca Saveza komunista Jugoslavije. I ti okršaji su bili takvi da neki puta su se odbijali zakoni iz čisto nacionalnih razloga, interesa ili nešto. I sad je tu nastao još jedan apsurd kojega smo mi imali, a to je, ako ima Slovenija željezaru, mora imati Hrvatska. Ako ima Hrvatska, mora imati Srbija. Ako ima Srbija, mora imati Skopje. I tako je po svim, a to nije trebalo. Nije trebalo. Tako da je bilo teza neka, moramo se toliko osamostaliti da ne bi o drugome bili ovisni. I praktično su sad republike bile već samostalne. One nisu bile, kako bi rekao, samo federalna jedinica, nego sve je kod njih bilo. Pa čak i policije nije bilo na nivou savezne. Tito je, ponavljam, opet moje mišljenje, bio ili tražio je oslonac u nekom instrumentu i pronašao ga je u JNA. Tako da je JNA s vremenom postala 7. republika. Na našem putu u Švedskoj je bio taj događaj sa prstenom. Došli smo do jedne zgrade gdje je trebalo da budu razgovori. Predsjednik se upravo uhvatio za onaj stup između vrata da zakorači. Kad su se vrata iskliznula iz ruke generala Rapa i zatvorila, skoro zatvorila. To su teška vrata, blindirani Mercedes. Takav udarac, tako nagišćenje dolazi do otoka. Pa sad, da je samo otok, to nije strašno, metut ćemo nešto za otok. Ali tamo gdje stoji prsten, a dođe do otoka, to napravi potpun prekid cirkulacije. To je bilo jako bolno, jako bolno. Pozdravio se sa Palmeom i onda ga je priupitao, primijetio, kaže, pa evo, kaže, moj adjutant koji bi trebalo da brine o mojoj bezbednosti, on me ranio. I ja odem do toaleta, donesem sapun i dobro nasapunjamo prst i počnemo ovako, pa lijevo, pa desno, pa malo mrdne. Posljedno 10 minuta mi uspemo da skinemo prsten. Odemo u toalet, operam. Prvo gledam da li ima rešetka dole, da mi ne ode taj prsten dole u sifon, pa daj da vadimo, da ošaftujemo sifon. Jer ja znam priču o tom prstenu. I sad se vratim, kažem, društvo predsjedniče, da dam to pukovniku Jeličiću,
koji je bio komandir. Ne, dajte vi to meni. Pa u džepu ovako malo. Ali kad je od ljekara išao u taj konferencijsku tu salu, primijetio ovoga jadnika koji kad je čuo ovo što je rekao Tito, skamenio se, razumiješ, je onako bio. Prišao je i stegao mu čvrsto ruku i rekao zaboravite to. Pozove mene da sami sednemo, ja mislim sad će neka priča i dođe kaže konobar, šta ćete da jedete, ja kažem biftek, ne, kaže biftek moram ja, tebi, kaže imaju lepe masne krmenadle. I kad su doneli, on kaže, sad nemoj da nas uznemiravate, a ovo rekao sad će biti neka loša priča. A on ništa, onaj tanjir uzeo ovako izvati, kaže ne daj mi da jedem. Rekao ništa ti ne se kraj, sutra rekao u 1 sat. Pošto je to bilo dovoljno, ti polako prošetaj do stare rezidencije da je bilo smešteno obezbeđenje, a ja organizujem da se prase peče i šta ja znam. I sad, ja sam istempirao tako da bude već malo raslađeno, već sam obrezao prečku, pripremio lepinju, onako i sad on, i vidimo da Andi ide svita i on dolazi i gleda, jao, prijatno, a kaže što lepo miriše, rekao, jer bi ti malo ovo, ma kaže ja bi, ali ovi mi ne daju, ja onu plećku otkinem, pa onaj lepo, da. Skočiše doktor i adjutant i rekao, kako? Mrš ako svi odate. Ali ja svom dedi više želim dobro nego vi svi što možete da mu želim. Pa ne date mu da pojede, ne date mu ovo, ne date mu ovo, pa čeka da živi. Od vaših savjeta. Dok sam se ja raspravljao s njima, on je već pola te plećke oglodo da mu neko ne uzme. Bio željan tako. I došao sam u Kumrovac. Sjećam se da su stolovi bili ovako postavljeni, onaj veliki U, jel? Tito je sjedio u sredini i Jovanka i Bakarić s druge strane Tita. Ušao sam unutra, u taj prostor, sa malim kipom kojeg je izradila Marija Ujević i Galetović i upitao sam ih, misleći s desne strane da postavim krležu među te tanjure i ostatke jela. Ima li ovdje mjesta za krležu? Na to je nastao tajac, a Jakov Sirotković je rekao da stavi ti njega tu ispred mene. Dolazi admiral Vilović i kaže, Rade, drug predsjednik vas moli da mu izgovorite iz balada Petrica Kerempuha Kevenhilera. I kaže, nigdar ni tak bilo, i Tito iz sveg glasa kaže, da ni nekak bilo. Svi se nasmiju. Ja kažem, pak ni vezda nebu i čekam ga. A on kaže, da nam nekak nebu i nasmije se. Uglavnom, mi smo izgovorili tu baladu do kraja na opće zadovoljstvo i ovacije cijelog Centralnog komiteta Hrvatske. Moram reći da je Krleža bio ljut na mene što sam poslao pismo Titu s prijedlogom da se povuče sa svih funkcija i da ne prihvati formulu doživotno predsjedništvo, a da kad nisam obavijestio o tome. I to nisu bile moje rezerve prema Titu, nego tu su bile moja shvaćanja da mi možemo ići drugčije, dalje. Smatrao sam da ne treba zatvarati za verbalni delikt iz 2 razloga. Što verbalni delikt nije spojiv sa jednom idejom demokracije, a druga razlog je bio što se od nekih budala ne treba praviti mučenike. Pismo je puno poštovanja, ali pismo kaže ovo, da ne dopusti ulizicama formulu o doživotnom mandatu koja se nema doživotnog mandata. I znam da je došla od nekog instrukcija da me se više ne poziva, nisam izbačen iz partije, nego da me se više ne poziva na sastanke. Lagao ga ako bi rekao netko me progonio. Mnogo mojih tekstova nije moglo izaći, nisam dobio naravno nikakva odgovora.